Kanongstone Block Congress Committee NBCC mentak singi shipau trek nopra kelalum ya kajingalang hapo Congress Bhavan Nongstone nagabenta ban ya jit bat ya raya ka kerteng jong kertong nagabenta ke election MBC ke ban salong shen hakte kajingalang da kawe ke sur kila shem ya karai ban pha ya ka kerteng jong ba GNS merthong ba unlong u kertong ke seng Congress ban ya khon ke election MDC na Nongstone constituency hakabalaya hunlang ru da ka yeng barok kawe Uba Eric Harsentiu, Presiden Kanongstone Block Congress Committee, habakran sikilat patai kubor hadian balawai ketika jingalang, ulaong ba kumba kalong menta, nanongstone keladon tangka wehi ke kerteng papan tiket, bat keta kadai jeng uba GNS mertong, ya kebala depru banyak menjur debaro haka jingalang, harengkat ke jingadan lang kinong pej perman na ke District Congress Committee. Kanongstone Block Congress Committee, bentar keski supporterik na Desember ada besar. Nyala ban lum menlang, nyala ban penong ya ka general meeting menginjit ya kandidat menha ya kandidat na Kanongstone block ni na bentar election hak CDC katkum ka jintip ke banglayo kumlu la rakam kelam kelab menong hobai march na galyang jo parti nang ni Kanongstone parti kongres ni la sim hi koi ka rai bangidon tang koi ka application ngagum presiden ngayo tang kawai application berkata ke application kedai kebawan na iba G Ningstar Murthong batung kaying hibra kawai kle menjor bekle hun ban priang bat ya kan ego mentam de betang pajbahi na galyang jong ki district observer hiru magani kadi party procedure akabenikong ingila pha jikte chaka district team bangin pelong kadi program ta resmi kabar golong ba maki kilawan hangne bat kila observe la gaya baik am kata kom jet jungi kandidat bahadin kata anda kila check ikut isla baro bau kandidat ula ha sangi ka blok maki kila sim kila check ba bagi lap paklapit labyang na dong sidong bat kumta na galyang jong district observer na district team badai ka district congress committee kila la ban pentikna bagi ikut isla kila labyang kum ka ying hibro koi na Kanongstone Block Congress Committee ngilai hunlang ini menjur ini terus jom nago beta kajingjok jom kadi MBC election ada urusan napo arpinyo Kanongstone constituency